ndagusuje kandi nkwifurije byiza cyane nkabanje kuguha update yose yiriwe kuva ku nkuru ya mbere kugera ku yanyuma ni inkuru ziriwe zo kuri uyu wa gatanu ziriwe zivugwa. Yitwa Alessandro Florenzi akaba yamaze kugera mu ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse bamaze no kumwerekana ngaho urabona rwose na nimero ibintu byose ni bien. Akaba rero yavuye mu ikipe ya AS Roma nk'intizanyo. Zenit St Petersburg kabishaka na Bifekire kumukora mu ikipe ya Betis na afere gukurikirana cyane. Antoine Griezmann akaba azambara nimero 7 muri sezitaha mu ikipe ya FC Barcelona ariko guess what akaba ari Kevin Durant umusore w'ikipe ya Brooklyn Nets akaba rero umaze kumwerekana nimero ye azambara nkuko byatangajwe na President wa Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine Lionel Messi rero akazagaruka muri jersey y'ikipe y'igihugu ya Argentine ubwo bazabakina mu kwezi kwa 10 na Ecuador. Akaba rero murabizi ko yari yarahanwe guhera ku mwaka ushize bakina n'ikipe ya Chile muri Copa America. Ansu Fati kurande rw'ikipe ya FC Barcelona akabagize akabazo ko mu mayunguyungu kuri uyu munsi mu myitozo byumvikana ko rero ntagazagaragara kuri match yo ku munsi w'ejo ya FC Barcelona ifite ya gicuti olala yitwa Eva Banega akayaseze uyu munsi rero ikipe ya Sevilla mu byukuri akaba rero aho yari yicaye muri press conference yakayise aturika ararira. Bayern Munich ikaba yatangira rero imyitozo kuri uyu munsi nkuko nari nababwiye kuri impuzu ejo yuko rero bagomba gutangira imyitozo kuri uyu munsi akaba batangiye rero na coiffe nshya hatari kabisa y'abashampion ku mugabane w'Uburayi rero akayitwa Jerome Boateng. Yitwa Leton Benz nyuma yo kaseze umupira w'amaguru akamaze kugirwa umwe mu batoza mu ikipe ya Everton. Reka dukubitire mu ikipe ya Chelsea haravugwamo iki. Olivier Giroud akaba atazava mu ikipe ya Chelsea muri iyi sama aracyayifitemo rero gahunda yo kuyikinamo uyu mwaka wose. Havugaho amakuru ko ikipe ya Juventus mushaka ariko ayo makuru akaba yamenyomojwe mu byukuri azakomeza n'ikipe ya Chelsea. Edouard Mendy sefe kabisa akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Chelsea impande zombi zamaze kumvikana igisigaye gusa ni igihe gitoya cyane araba ari London ku munsi w'ejo hanyuma atangire gahunda zo kurangiza n'ikipe ya Chelsea amamediko n'ibindi bitandukanye. Anako kandi batanagaragaye muri iyi myitozo yo kuri uyu munsi kwa ikipe ya Rennes rero Edouard Mendy ndetse na Aubameyang nawe akaba agomba gusohoka mu ikipe ya Rennes akagenda. Mu ikipe ya Manchester City bo bakaba batangiye imyitozo kuri uyu munsi. Ferran Torres, Nathan Ake, Benjamin Mendy, Ilkay Gundogan n'abandi benshi cyane rero bakaba batangiye imyitozo tayari. Anako kandi Kalidou Koulibaly ushakishwa cyane ikipe ya Manchester City akaba agaragaye muri match ya gicuti yahuzaga ikipe ya Napoli ndetse n'ikipe ya Pescara yanamanje mu kibuga. Akaba uyu mpeti yitwa Charles McNeil akaba agiye kugurwa n'ikipe ya Manchester United nakataka kagahanga cyane katsinze ibitego 600 muri academy ikipe ya Manchester City. United rero ikaba imaze kumvikana nako hanyuma City ikazakagurisha 700 amafaranga azazamuka akagera kuri miliyoni 1,350 by'amapound. Liverpool ikaba yamaze gushyira hanze third kit yabo jersey yabo ya gatatu ikaba rero ifite ibara ry'umukara nk'uko uri kubibona hanyuma iyi ni inspiration yavuye kuri Shakri Gates akaba rero ari Gates binjiriramo hano kuranda rw'ikipe ya Liverpool rero hanyuma urabona ko isi bara ry'umukara akari rero bahise bajyanisha ni kit yabo ya gatatu ya Nike. Thiago Alcantara mu ikipe ya Liverpool haravugwa iki nuko kugeza kuri ngubu Liverpool amakuru ari kuva ndani mu ikipe ya Liverpool ari kuvuga ko ku myaka ya Thiago Alcantara 29 ntago bashobora kumugura miliyoni 30 z'amapound never. Bakaba rero bakaneye cyane Gini rero birumvikana akaba ashobora kuba agiye kuguma mu ikipe ya Liverpool ari nako hari n'amakuru ari kuhihwiswa yuko yahita asinya amasezerano y'imyaka 3 na afere yo gukurikirana cyane. Muri Manchester United kiri kuvugwamo nuko Paul Pogba yamaze kugaruka kuri Carrington mu myitozo akaba rero ari kwirikavaringa nyuma yo kuva muri ibihe bikomeye cyane yararimo byuko yari yaramaze gufatwa na coronavirus COVID-19. Paul Pogba ashobora kandi kuba atazagaragara ku mukino wa Manchester United ndetse n'ikipe ya Crystal Palace uzafungura shampiyona y'Abongereza ku ruhande rw'ikipe ya United rero mu cyumweru gitaha akaba ashobora kutazagaragara kuri iyi game. Luke Shaw akaba ameze neza cyane ndetse n'umutoza yamaze no kubitangaza ko ari gukora imyitozo kandi akomeye neza ameze neza cyane nyuma yo gukira rero ikibazo cy'akagombambari yari afite. Akaba Luke Shaw rero umutoza namaze no kwemeza yuko azakina ku mukino afite ku munsi w'ejo n'ikipe ya Aston Villa wa gicuti wa pre-season. Manchester United rero iri kuvuga ati ushaka Marcos Rojo agomba kuza muri ikipe akishyura miliyoni 8 z'amayero. Akaba rero ikipe ya Napoli niri kuvuga ko iri kumushaka. Manchester United ikaba ifite umusore witwa Diego Daro ntago yishimye mu by'ukuri kubera ko nta mwanya wo gukina afite kandi we arashaka kuzagaragara mu gikombe cy'isi muri Qatar ndetse no muri Euro umwaka utaha. Akaba rero uyu musore United ishobora kumurekura. Lille yaje gukomanga imushaka yo mu Bufaransa. United iravuga ati murishyura miliyoni 22 z'ama-euro. Hanyuma ikipe ya Lille iravuga ati turamugura makeya cyane hanyuma nitumugurisha muzafateho percentage.
ariko amakuru angera aka kanya akaba avuga ko United yo deal yamaze kuyanga. Mu ikipe ya Arsenal hakaba harimo umusore wacu George Lewis Igaba, umusore w'umunyarwanda rero w'umunyanorvege, akaba agaragaye mu minota 90 ikipe ya Arsenal yabatengeje bakaba 21 ikaba itsinzwe n'ikipe ya Southampton ibitego 2-1. akaba rero ari umunsi wa kabiri wa fixtures ya Premier League rero ku batengeje imyaka 21. Lewis Igaba akaba yitwaye neza cyane mu by'ukuri kuko ntigeze asimburwa. Hanyuma uyu musore w'umunyarwanda match ikurikira hazakina ni kuwa gatanu w'icyumweru gitaha, tukazakurikirana Brighton Hove Albion ndetse n'ikipe ya Arsenal batengeje imyaka 21. Game nzahamba kurikiranira buri munsi z'uyu mupeti wacu. Mikel Arteta akaba mu kiganiro n'amakuru uyu munsi bamaze kumubaza ku bijyanye na Pierre-Emerick Aubameyang kongera amasezerano, akavuze ati nkeka ko abafana b'ikipe ya Arsenal bagomba kwirelaxa, mwirelaxe nta kibazo na kimwe. Arsenal kandi ikaba yatanze update ku mvune z'abakinnyi bayo. Shokodran Mustafi akaba yatangiye kwiruka, hanyuma bikaba bivuga ko azatangira imyitozo ya full training mu kwezi kwa 10. nako kandi binagaze kuri Coram Chambers nawe yagize ikibazo mu ivi, akaba rero yatangiye kwiruka ndetse ari kumwe na bagenzi be, hanyuma nawe azatangira full training mu kwezi kwa 10. Arsenal ikazafungura shampiyona y'Abongereza itangira n'ikipe ya Fulham rero ikaba itazaba ifite David Luiz, Pablo Mari, Socrates Papaziopoulos, Mustafi nkuko twamuvugaga, Coram Chambers nkuko twamuvugaga, Emile Smith Rowe ndetse na Gabriel Martinelli, naho abandi bose bakaba bahari. Ikipe ya Arsenal kandi ikaba iri gushaka rutahizamu ikipe ya Celtic akaba yitwa Odson Edward. Amakuru atugeraho akaba avuga ko ikipe ya Arsenal yatanze $15 z'amapaundi, hanyuma ikipe ya Celtic ibatera utwatsi irayanga. Umuzamu Damian Martinez w'ikipe ya Arsenal akomeje urugendo rwe rwo gusunika asohoka mu ikipe ya Arsenal, akaba rero ikipe ya Aston Villa kare byavuga ko yamaze kumvikana nawe imyaka 4 ndetse bakamuhemba $60,000 by'amapaundi ku cyumweru, ariko ikipe ya Aston Villa ngubu itangiye guhangana n'ikipe ya Brighton Hove Albion nawe bivuga ko yamaze kwinjira muri deal nk'uko kinyamakuru The Independent kibitangaza. Arsenal ikaba ifite umusore nawe utagishaka kuyikina witwa Matteo Guendouzi, akaba ikipe ya Paris Saint-Germain yavuze ati ntago twakishyura $35 z'amapaundi, ahubwo mwicare tuganire ku meza turebe ko twakoramo swap tubahe Idrissa Gana Gueye cyangwa se Juan Draxler na affaire gukurikirana cyane. Tottenham Hotspur mu kiganiro n'amakuru Jose Mourinho yamaze gutangaza yuko yifuza mwataka kandi ikipe iri kubikoraho rwose ishaka umwataka wo kuza gufasha Harry Kane. Amakuru angeraho bakaba bari gushaka umusore Patson Daka, akaba ari umusore w'umunyazambia w'umuhanga cyane w'umwataka ukina ikipe ya Red Bull Salzburg. Nubwo amakuru ari kuvuga ko Salzburg itari kubyemera yuko yahita imurekura muri iyi sezo, ikaba yamurekura sezitaha, ariko reka mbibutse ikintu kimwe, agent wa Daka akaba ari Freddy Kanute wakina ikipe ya Tottenham Hotspur. Rero deal ishobora koroha cyane umusore Patson Daka akisanga mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur kandi ikaba yateye mu ikipe ya Napoli ishaka Rekadius Miliki ku makuru yarahari, ariko Dimazi yakamaze gutangariza bamwe mu banyamakuru bakomeye cyane ba Sky Sport rero bamaze gutangaza mu kanya yuko yababwiye yuko bigoye cyane yuko Miliki Tottenham yamubona kubera ikibazo cy'igiciro. Ni nako kandi binavuga ko uyu mugabo Miliki ahubwo ashobora kujya mu yandi makipe mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse ntiyanagaragaye kuri match bakinye n'ikipe ya Pescara Napoli kinye match ya gicuti. Tottenham Hotspur rero ikabiye gutakaza Dani Rose ushobora kuba agiye kujya mu ikipe y'abavandimwe ya Genoa mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse Spurs ikabasa nkaho yabikonfirmye kuko ntigeze imukira mu bakinnyi bahabwa amanimero muri iyi saison. Ari nako rero Tottenham yatanze amanimero, ikaba umugabo witwa Mado Hate bamaze kumuha nimero 2, Pierre-Emile Hosberg bakuye mu ikipe ya Southampton bakamuhaye nimero 5 yambagarwa na Jan Vertonghen. Ari nako kandi Joe Hart umuzamu mushya bakaba bamuhaye nimero 12 mu mugongo. Les amis, mukomeze kugira ibihe byiza cyane rero, nyagasana barinde kandi mukomeze kwirinda coronavirus COVID-19. Ari nako kandi mbabwira nti bonne chance ku makipe yanyu agiye gutangira saison nshya ya Premier League. Ngewe nta kindi, tuzongera ku munsi w'ejo mu binyamakuru mu gitondo, ari nako tuzaturi kumwe kandi kuri antenne zanjye za Radio 1 kabisa guhera ejo ku isaha ya 7 zuzuye. Nzaba ndi kumwe namwe rero tumanukana na Premier League, Arsenal ndetse n'ikipe ya Fulham. Ibihe byiza cyane.